Қалай көрдің мультикні? Maşallah, bek alamat, bek aşkı, bek malatsı. Uşum, bek жұмышлаттыңыз. Керті, bundan arada Allah болушын, tanışmışlarız da керті. Мне очень понравился мультфильм со всеми этими шутками, очень классная озвучка, особенно когда ты знаешь тех, кто озвучивал, это еще смешнее. Bek Almat. Da. En bek ne zaman carattın? Kimni carattın? Buanı. Buğanı? Ha. Ne? Жесткость. Жесткость. Ha. Tanıyaldın mı diyeceğini kim nasıl şey etkeni bildin mi? Ha. Kim etkeni? Küçük çıkandır çıkını. Bunu keseriz. Eşa, carattın mı multikni? En bek ne zaman carattın? Koyanma. Koyançıkны? Sen oğlu kız bolsan boğuk mu sallay demegili koyançık? Boğuktun sen? Akıllı boğuksa, kim yok ruhsa? Kim boğun keledi? Кондитер. Konditer. Aha, maşallah. Bek alamat, prям жаратып қарағанбыз барбызда 5 өлім болып барғанбыз, қарадық, жараттық болғанны да. Прям, не да айтайым, благодарность адамға аны создать еткен, адамға қарача тілін ұнытмас үшін, ана тілін ұнытмас үшін. Неге еткенсіз, еге мультфильмді. En begesinde kalgan çam, oyun, ne da personaj kaysı oldu? Bostan barsan kelerler. Allah kimlerle ala? Bostan varsın. Давай вместе дiyeceğiniz öteşileri. Шутка или персонаж больше всего запомнился? Бача. Не знаю почему. Буйволсон? Да. Как ты считаешь, насколько актуальны такие мультфильмы в наше время? Конечно, актуально. Не знаю, 10 из 10 вообще этот мультфильм. Мы ждем новые мультфильмы в вашей озвучке. Kerekli gide gerek. Vallahi sonra sahibiyle de Karaçay sürüşürge kayan namusuna karnının bayız kere varsalar Allah aytsa bundan ara birbirlerine de gibi oldu birbirlerine de torla millet. Kalay kördünüz multikni? Bek alamat. Bek alamat. Birlikte tirlik. Bek alamak, bek aşkı, bek sağ bolğuz hem sabile bir qılıq etmey, bir davr etmey, bek әрі çoğul turup jaratıp barda tınlap turgan elle. Enta saqlayız musiklerimizi. Aperim, maşallah, kerti, bek arю, bek tolu, bek mağalı mülçik, maşallah. Bir bek kuvandım körgenimde, maşallah. Kalaydayız. Bullay multikle gerek mi bizim sahibiye, bizim milletke? Bek kerekli. Allah onu versin, Allah boğuşsun barızga da. Bizim çalanda çakra turuz, köçürüge, Karaçay tilge. Bek gerektiler kerti. Allah razı olsun, cumhurşozdan kuvandırsın. Köbrek saqlayız. Allah etsin. En begesizde kalgan çam, oyun ne da personaj multikten. Ne zaman carattınız en bek? Ayırıp aytırça türlü barında bek jaratkanbız. En bek jaratkan sügeni maksatda aytkanmışa birlikte tirlik Allah bizden ayırmasın. Bir bolayık, tri bolayık. Milletimizni örgü kültüreyik. Tilimizni unutmayık Allah aytsa. Allah kuvandırsın, Allah kızın kalın etsin. Ben bek pengimi çam jaratan bolma. Kim ededi? Kim nasıl şey etti? Qoçqarını. Endi çamını bilmeymi? Конечно же, Muradin. Түлкіге, алаңға, бұлай керті жүрегім жылы болды. Түзіп айтырға барысы да егілелі. Керті айтқан сөздері, құмдағалары, сөйлешкелері, сағышлары барысы да бек толымаған аллалы. Бек тамам еге мультик болғанда. Қалай сағыш етесі, бұлай мультфильмле етіп тұра керек ме де? Игитті. Ма алғарақ саби заманымда Шректің озвучкаларына қара қуанып тұрайым. Саатта іздейме жоқ, и ма Алан Ставрополь еткенінде, хапарым білгенімді, керті, неужели деп, кесіме қуанған еткенім. Керті, бір тебе қуанамы. Аллах разы болсын сізге барызға да. Машалла, керті. 15 сеансов, 15 полных залов, 4 города, 2 республики, 1 край. В общем, много всего было, много всего, иншаллах, еще будет. Оставайтесь с нами. Алан Ставрополь, Ставрополис. Скоро в сети.